Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Nadia, iti syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Agtrab-trabaho ak iti may sa abang ko. Addan boyfriend ko, ket naragsak ti relasyon mi. Adaan kami iti naragsak a plano para iti masakbayan mi. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Nadia dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Wow, red roses man hindi ito nakapatong di talamisaan mo Nadia. Amom latan Of course, amo ka nagapo ka ni Franco Dagita. Nag-sweet at talagaan niya. Ay, sana all. Jakman amo iti dadya tao. Inal daw asagutan na kiti sabong. Amo na ngamin anausam ka iti sabong. Anyways, i-review man dati loan application. Medyo komplikado. Ngam amok akabaulam nga aramidan. Sure. Take note. Deadline 3 p.m. Ay, sige. Lepas kalpasan ti client meeting ko. Adto yung tigat-gatangan niyaw. Agyaman tata, at yung matibayad ko. Mabit laeng. Taited ko ti sukli. Saan ang tata? Kukayon ti sukli. Ay, agyaman ako na barok. Ay na, nagsaya at kamatay. Lukas ta kumaamin nga agatang. Sana ka malugay. Kadapay tay nagadutikinan na. Hangam, intarayan na kidden. Nagdakas matan no kasta tata? Huwag nga ron baraok. Alam mo, day taginatang mo baraok. Wen tata? Ay, babe, kayat mo lata ti mga iti fishbowl kan quick-quick? Ay na, kasto iti din makalak pa nagbiag, Franco. Isukat alab na lab ka. Gapo iti dayta nga ugalim. Excuse me, sa anak ana arte, Franco. Adventurusak akaskan ka. Isu nga rod ako nak-amatch ta, babe. Ay, ikarim kanyak ha? Saklaing ti ayatem. Promise. Cross my heart. Si kalaang at talaga. Ay, bigat mat gaya man. Masapol nga agrobata ko. Apay, anagado ti miss call ni Manong Alex. Hello, Manong. Pasensyakan. Jack na sungbatan dagiti awag mo. Kaririing ko ngamin. Saan ka kadingay mawag di probinsya? Saan mat Manong? Apay? Ninanang. Apay ni Nanang. Intaray da kanu iti ospital. Anya? Kunakano amumon? Isumot lagayam asan ang nagte-text kanyak ni Nanang. Dagiti kabagyan tinang ibaga kanyak. Sige Manong. Taumawagak iti probinsya. Hawun man ating ko. Tani, anda trabaho. Pakamuan naktulat ta. Wen Manong Alex. Sige, agan-anad ka dita Canada. Wen auntie, ni Nadia daytoy. Kumusta ni Nanang? I see you. Ay, sige auntie, agawid ka dagos. Bye. Uy, asino ti aday di ICU? Ni Nanang ko. Isong emergency leave hak. No, adama itulong mi. Ibagam laang. Agyamanak. Agpaituludak langan ka ni Franco ije terminal. Babe, kayat mo ka di akaduan ka nga gawin di probinsyayo. Nakasagana nga aglive. Saanen, Franco? Agyamanak. Ngamang namnama ka sumayati ka sa saan ni Nanang. Kat makasubli ak matlaadagos. Amok ana patigunay kan kaninanang mo. Ngam kinapudno na. Mangrugi ako nagdanag.
Mabut-buti nga kung iti mabalin na mapasamak. Mabuteng ka, itian niya. Ang mga awan ton ti oras mo para kadata. Jack mat kiti ibagbaga. Akam malinto ti pilyem. Gapot ang maawatan ka. Ngam, Jack maliklikan ti makarik na iti panagamak. Ang mga inot ang mapukaw ka kanyak. Franco. Adatan dito yung terminal. Sapay la kuma. Tada pa'y maluganak abus. Hello, Manong. Hello, Nadia. Kumusta ni Nanang? Anya nga iti ko na ti doktor na. Manong, saan na makasaon ni Nanang? Saan matangag ko ti? Kuna ti doktor, nga mga nuagbayagi di ICU. Anya? Manong Alex, diya ka mo no kabalak da ito, anapasamag. Ado tinaskan nga si kasuhan. Katagmay may saak dito, Numabalin la kuma. Agawid ako maadagos. Ngam amumat. Kasubsublik lang dito kalpasan ti bakasyon ko dito Pilipinas. Ngam di ka madanagan, ading ko. Adaak lang dito Agtinulong ta. Ibagam lang no ay nati kasapulan agatangan. Saan kayo abaybayan, ading ko? Sige, Manong. Katagyaman na. Nakasangpat ka maggaya man. Kumusta ni mother mo? Nakapsutan. Awanan ti mabalin na nga ramidan. Nagrigat ti kasasaad ko ita. Ay, Ang mas nasaksakit a panunutan. Nga ang mga no. maawatan ka. Kaslamot idi nagsakit ni nanang ko Diyak man kayat nga ramidan ti kastoy. Nga agresign ako. Anya? Apay akasapulan nga ramidam dayta. Isakripisyong tinapintas a karir kan posisyon mo? Nadya, dandani ka mai-promote. Mabalin mo mat nga ag-extend iti leave mo Sa anak tumutlang ang makapag-focus. Sayang mo ti karir mo. Sigurado ka kaditi dayta desisyon mo. Kasano ni Franco? Panawam ka dilatan? Talaga ka di nga resign ka, Nadia. Masapol nga agsubliak adagos iti probinsya. In-submit kon ti resignation letter ko. Amok ang mapasamak na ito Ngam sa baligay matalaga tirik na. Nuagapukan ka dagita abalikas. Kasapulan nak ni Nanang. Dudwa kami lang ngagkabsat. Katawanan ti sabali ang mga sikaso kanina Nanang. Anya nga awan. Nagado dagiti kakabagyan nyo. Mabalin ka mat amang bayad iti caregiver ang mga sikaso kan kuana. Apay anas kan nga resign ka. Jack maitalak ni Nanang iti caregiver. Ngam kasanutan. No agin na dayota. Lading itak na dya. Ngam Jack kaya ti long distance relationship. Nakiwin naswasak iti napalabas a girlfriend ko. Gapo iti dayta. Nagresign akon iti trabaho, Manong. Anya? Apay asaan mo pa'y nga imbaga kanyak? Manon adaras a pinanunot ko daytoy. Kat nagdesisyon na sa anak ang makapagtrabaho a naimbag amang pampanunot iti kasasaad ni Nanang. Iso a pinilik ti mangaywan kan kuana. Adin ko. Nagdakkel ti sakripisyon para kang kuana. Gapukan kuana. Naitao ak dito'y alubong. Amin nga adda kanyak ita. Edukasyon. Kan trabaho. Gapukan kuana. Gapu iti ado a sakripisyo na idi. Iso anas kan mat nga aywanak ita ni Nanang.
Basta, ading ko. Tandaan ko ma. Anda aglata dito. Saan kayo abaybayan ka ni nanang? Uwan manong. Kat agyaman akmanan. Mabit laang. Hello, my love. Rangko. Apa anak lahat ka nakakita kanyak? Flowers for you. And chocolates. To my wife-to-be. Franco. Jack impagarup nga umay ka. Apay adi mo man laing bagbaga. Laglagi, Pam. Naasa makamang surprise. Sige. Umunag ka dito na mo abalay mi. Thank you. Kumusta ni Mother? Nakaturog. Dinigos ko ngamin itay. Sige, agtugaw ka. Nakaululimak dito'y balayo. Kabaalam ti agbiag dito'y? When dito yak anayanak kandi makal. Anya ti kayat mo? Agluto akit ti pagsangwanta. Dua tala nga mangan? Tube feeding laangan ni nanang ko. Siyak ti mang timtimpla. Imbagak mutan kan ka, asyak ti nurse na. Kastagayam. O sige, agtinulong tang agluto. Mabaling ka diya kita akpay ni nanang mo. Wana. Sige, mapanta iti kwarto na. Agpakada akon, babes. Kaya't ko kumamakasarita ni nanang mo. Ngam saan matgaya man na makasao. Agyaman na kiti pa nagbisitam. Next time, ibagamton nga umay ka, tapno makapagsagana akmat. Nakapagsagana ka mat, Ayabak kumadagiti kakabagyak, tapno maamamuda ka mat. Inton maminsan ton. Okay. Kaano ka manan nga agpasyan? Bisyak iti trabaho ita. Surprise anak ka di manan? Sika talaga. Mahilig ka iti surprises. Kumusta nga iti trabaho? Makapay-stress nga rod, si pudawang ka. Ada kasukat mo nga inalda. Ngam di namot amoter aramiden na. Sana kaskan ka. Kanayon nga alerto. Kat, surwan yung amin Uy, istorya man dyan chat mo? Asin narungkaran na ka ni Franco dita probinsya. Nag-sweet mood kan? Weng nga rod, nakigtutak si ka. Jack pulos ni namnama dayjay. Kat, anya nga'y tinagtungtungan nyo. Any future plans? Saan mi pagtungtungan dayta? Apay asaan? Pampanunutak nga rod. No apay asaan mi pagsarita anti may papan iti dayta abanag. Katuan, di kasaryo, kasjay. Saan ka di nga iso ti mangayat nga kasar kayon adagos? Angam, rumbeng ka di aseryoswak dayta abanag? Kaslang amin maditi agparparik na kanyak. Uy, saan ka man ngagsao iti kasta? Kwa, manipod ngamin imay nakbinisita. Saan nan asungsong batan dagiti mensahe kan kwa na? Saan nakpahin nga awagan? Uy, ang mga nubi sila ang mat. Makalawasan nga awan komunikasyon mi. Kunsigan ati umawag kan kwa na. Tapno mas romantic. Ibarik na makaili mo Kita, nurumbang nga awagak to. Ay, kaasimat ni manang ko. Adun tirigat na. Wen nga rod, auntie. Makamulagat mat. Kan, umisam-isam. Kalaat nga minti pan naka-stroke na. Wen nga rod, auntie. Kat kumusta ngayon? Damag ko ang nag-resign kagayam iti trabaho. Inaramid ko dayta para kaninanang. Nasaysaya at latang amin no anak amis mo ti mga sikaso itinaganak.
No kasta dumanon dagiti panawon ti panagsakit. Kastamot tinapanunot ko, auntie. Wan balasang ko. Nalakalaang timang bayad iti caregiver. Ngam sa balilatta, no anak ti personal amang taraken iti masakit anaganak. Kat gapo iti day tangay naramid mo. Rauman kaunay, balasang ko. Hello, babe. Apay nga italang asong batam ti awag ko. Nakamano akon at chat, ngam awan reply mo. Amok mo't na mabasbasam amin dagiti mensahe kan ka. Nadia, Anya ti mapaspasamak, Franco. Anyat problema. Apay ang nagulimak ka. Ibagam kanyak, no anya ti mang burburibur kan ka. Kalpasan nga may nakbinisita. Ni hay, ni ho, awanan tinangag ko kan ka. Iso binisita ka. Takayat ko nga amon ti pudno akasasaad ni nanang mo. Kat nakita ka seryoso gaya matalaga. When? Nakita ka na banukan. Kat idya na amiris ko. Ngawanan ti lugar ko di tapuson. Anya? Apay akas tamod tintibag bagam, Franco. Nasaysayat no putden talaan yung ti relasyon ta. Apay nga italaang anapanunot mo dayta. Saan ko kayat anayunan pa iti dagsin na marikrignam? Franco. Amok anapatagkan ka ni nanang mo. Kat ipaay mo amin nga oras kan panawan mo kinkwana. Ngam, kasapulak mo ti ayat. Kasapulak ti kaduak. Amang bukal iti arapaap ko a pamilya. Talaga ka di asaan na ka mauray, Franco. Addan sa bali anam amok, Nadia. Deta tipod na. Jacket asaktan tirignam. Ngam nasken met amamwam. Nukasta. Awanan ti maramida. Nukasta man ti desisyon mo. Aginalan ni Manang. Kunak no ka ba ulak nga aklunan nga awanan ni nanang. Ngam nasagit gayam nga aklunan. Uray kunak ka na isagana kunti bagi. Datungpal mo ti kalimkan ko na, balasang ko. Asan mo abay-bayan? Nagbalin ka anasaya at nga anak para kan ko na. Kataklunam di tapusom tinapasamak. Wen, auntie. Kat, anya ti planom ita. Makiasawa ka ka din. Damag ko kat adda boyfriend mo iti syudad. Awan kami, auntie. Nakiwindaswas kanya. Amin dagitoy kat paset ti panubok iti biyag balasang ko. Papigsaam laang ti pakinakam mo. Nagsubliak dito'y syudad, ket pagyamanak, tain naladak matlang iti bangko ang nagtrabahwak. Singgelak man ita, ngem makunak anaragsakak, ta saan ko abinaybayan ni nanang ko, idi panawen akasapulan na. Kastan, Mr. Lonely, ket agyaman nakiting kay panangidrama, iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Nadia. Nadia pagayam ko, saan abasta-basta, ti sakit a napasaram. Saan mo apilitan ti bagim, nga gayat manen. Tay kunadan, dumteng tulatta. Day tay tiyempo, asaanen abuteng ti adda di tapuso, ken panunot mo, nudiket kapya. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Nadia, iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kan iti mat direksyon, Virgie Paclay.
musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.